Hello gagayam, kumusta kayo? Makablawan kayo amin itinaragsak nga orasyo nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pagyamanak manan, tikanayo na pa ng subsubaybay, wano pa ng tartarabayo kadagiti amin nga uploads to gayam yo. Abiyag ti tao a drama kan manang biyanang a drama. Kaya titayin nga ruden tanggan ti part 29 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Baldo sa napod no nagan, tintay patangatang drama ita. Dear Manang Biyanang, nalas ka no ti ugalik, kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak, tangamin at dagagum ko. Kat ultimo dagiti anak ko, imotak ida. Katap na mawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Baldo lakay, apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta, tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada, tamanipod nagpamilyada ke, marigrigatan damutin ngagsa politika nanda. Ket basol da, apay ngamin akong di pamilyada, ket awan mo't gayam namaan da, pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon da ti daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak at trabahuan, nga urawan kadwa. Di kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan damang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay kalagijay. No sanda ko maanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tay tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam tupay dagiti duwang anak ta. Ngam kastapay lang ti bagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak iday. Ije na tayon akong parik. Ayagtal na ka. Tilalawlawatem. Manon adikada tinapalabas. Ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no, di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ti bagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi ni Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat dya amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos mo't tantay bagas mi ading ko. Hay, nagdiriga lakit ti kastoy biyag tayo manang. Awan magngawin pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot mailakaw.
Nagbasay ti mulmulaan may alo, ti da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito'y lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula ta ijay. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita jay daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay, ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadanda iti sanikwa. Baldaw, Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagitaraga. Saan ko at tinawid nagitay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. panaggaget ta ko na tatinultulungan kamot ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaang nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, at da sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalawunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Didak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan naksamot susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arudag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbalay na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dagiti lapayag da. Nagdadakkel. Kit nagdakkel ti lapayag da iti kumparik. Iso timbalaandasan na siya. Diya ka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tila isidsidir na ka ni nanang. Kanasing pa mo ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanang saan anabisyo. Di na pa'y kabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbakbakit na ti pa nagkunkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga ron Iso nga adayo tirik namin ginitata. Naunod ti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basitla kang malimig ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit?
Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga, pati anak na, imutan na, gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan aso kayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y nga rudan. Kunak nga rod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jak mo nga rod no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa, naladaw pa higit din Di nakmairiniing, kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laeng. Masapo lang marugya akong tagmula, tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Intun aldaw ton, sayang ti oras. Sige, babanaon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo agkarasakit. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Ikapay mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo nga min dahi tapan na nga ni ti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti nangina presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutong kan. Apay numanangdan ka laangan iti kaduam agtrabaho di talon. Kaya saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka di abroad? Masaya at lata bakit? Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man no bigat bakit? Inkanto gumatangan iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Un bakit? Ikararagtaan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan akunay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw.
Kat uray no pimbintasan ti biyagyaw. Agtalinaan kumalat na ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rumbeng lang agyaman da kanyak. Dagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Adaya in tulong mo kadakwada. Iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da nga agpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Nakaabroad da nga ta. No addadalaang ditoy nga aggamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanyak. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabailan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Nga apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan. Kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na. Tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan. Nga may sumulat ta ti ugalim. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang ti panangilakok ititawid yo anak ko. Uray i-half the price kon. Tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana bale, tanapintasen ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kunadapay lugan yaw. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray siyak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen Tatulong yung mutanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang. Agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa'y ti itad yo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rudan na ti daga atawid da. Tabinayadan dan samot tanday jay. Diyak amo ano bayad da dayjay wano intad dalaang. Tanya kumangay. Siningir mo nga rod ida di bayad da dayjayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pala timang gamulo kadagi jay. Anya, kunak man no itid maun. Isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang numabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang damo ilangan. Saan dan ang pakan tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raud. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intad dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan mi tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pay laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya, mayaw.
Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na di agbalbalew. Ay na, nagpagsamot ang titudo bakit? Kasano na ito yun nga eh. Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na eh. Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Ah. Katlusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan tanay. Kasapulak mo't ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kao no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarumkan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Awan met la tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tay niinot metla na ilaklako, ta pinagpapaagas ko ta nakaptanak itagduduma a sakit. Kat ado a leksyon tinaadal ko iti daytoy a kapadasak. Kat aging gangarudan titoy, to'y gayam mo, baldo. Ala gagayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin, manipod kani Kabsat Paula, sana po na nagan tintay idrama ita. Ngamsak pa na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan matan, da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Glide de la Cruz, ken ni Edwin Calago. Kastimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear Manang Biyanang, ada kakaiso na nga anak ko kat ada natalgad at trabaho na. Tunggalag sweldo siya ti pangtadan na iti sweldo na tawan pa'y matngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Iso na ikawaak iti imbaga na nga adan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adan ton asawa na. Ta sigurado asan ton na siya ti pangtadan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ay ang aganat ka mga asawa anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawin ko nanang. Kahit kumutin ti madan iti bugod ko a pamilya. Nay, di ka agsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak nanang. Apay, diyo kayat ti madanda po ko. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasin di agbalin ang manugang yo. Nga ta. Ang mga no agin sisingput laang. Kan may sa istambay mag awan trabaho na. Jay kumangamin padam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay.
Online selling ti trabaho na nanang. Aha, awan latamok dita. Kampay idilaang mata, tapno mako na nga da pagsapulan na. Ngam kinapudno nagayam, ket nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang, Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan kadwa kun ano mga asawa kan. di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, iti agbalin nga asawa. Uy, nanang. Promise. No kasta, ijayan balay iti pagyananta, dane? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takasimot Emma. Nagpakpakaasing amin adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaidan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamot ti lalaki. No siya kakapaspasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Wen danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta taga pa. Uwan Emma. Kitagyaman ak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magayaman nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbis nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi ah. Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dita. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanen? Siya kong tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, ah? Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanen? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, ah? Ha? Ay, ni. Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape, manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitde. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan kang anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagot day nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan? Pakaragsakak day to ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa, man nagayay tawa nanang. Tanay nakataptapok mo time. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anya langan nga tiramidang titibalay nanang. Paritan dak mga gumura dito eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultimo agwalis, di yung makaya ngagwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil ngagbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Tanakairuamak ti kasta. Ay uwang nga ruda, makamu kayo nanang. Uray ka sa nutayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak, no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, da trabaho na. Awang mamarami di jay balay.
Makaburing mo tagsiksik kawin lang, ijay. Makabanog mo tagsik kawin lukwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mi dyan balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Ket, saan mo ta kayat balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanu lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro dya balayan nyo, Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tiyang aramidan na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung dyan na. Amom lang nga ay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong ka ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarog kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no na duma. Kaya nang ngamin dya balayan nyo, tatang. Man-manutikas dya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yon. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laeng ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at tumulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, adda ijay salas ngagboy-boy iti TV. Uray ing kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Anya ti masidananan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nagimasay. Kahit ayan nga'y dyan manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, ay wala na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay na, jak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kinadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan danay. Naibusan ti karga ti Ref. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, mema. Siyak ti mga aramed iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba.
Iso asyak nga ro, ti adaan karbangan amang igem, wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kiniima iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom dani. No asino tagrigrig at amangas asikasukan ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak ton, tagpalingke, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, amangan no di na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwarta kan ka. Ha? Apay nga kas jay mo tanti bagbagan ni nanang danay. Ala, paspasensyam na tako man ni nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpaiso nga ugali ni nanang mo. Plastik mo gayam. Ingrata pa'y. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito balay. Gaya man da sa balya plano na. Katsi kamat, apay nga intid mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumarunong agsuldo akmanan. Bingayak to nasigod ti sweldok. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makisingsingit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apolos reklamo, no itad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. nanang, sa bali idi baruak sa bali itan. Adan asawak. Iso arumbang la ati asawak ti bangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam laangan ti asawam do kasta ti ugali na. Re-rebook lang day ta babae iti relasyon ta nga agina. ibaga medya asawam. Talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. Ada makibibang ka na kayong ag-asawa. Nagmadingar ti ugali tayo nga balayan nyo. Isu gayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ko nila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasim lat nga isingasing kinidani timbagak. Nasaysaya at nulumasin kayo ni ti pagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patag day ta nga asawam ngam siyak nga inam. Agasam day ta. Panawan nakpay gayaman ka pwede day ta babae. Nasaysaya at nulumasin kami. Tapno ang mumi ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ak nga rudan no panawan dakon. Di kay madanagan. Taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayunag to timang sarong karkada kayo diti balay. sige nga ruda. Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga ruda. Tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matumpal ti kayat yaw nanang. Hay, nagpintas kan Paula? Ha? Ay sus, apay apaw lakon ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Woy, tanabayagan nga agayatakin ka Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man?
Inlimod ko ti panagayat ko king kapawla. Agtalda ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinin idi. Sa itataad dan istor ko apag tagilakwa. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanang primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong pawla. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadda ti pan nakaikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni primo kalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko nada nga inaklon kano ni nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isuda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Nene, kasano ko maanapasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni Nanang. Ingkanto damagan anog pa iso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramiden, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapinanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Ala, makamu kayo nga rod nanang. Ngamsapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanya. Ha, Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nung naawan, uray 2,000 mo isaw. Kanayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumit la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha, Imbes na makatulong ko man ni Primo kada kayo. Saan? Tana inayon mo't apakanan nyo. Ison samatan ti papapanan ti dawdawatan nyo akwarta nanang. ay isaan mo't Lading itag, ngam awan maitad ko. Nagbalin ka nga minan nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noadda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya, No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da, Primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha, Awa magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. ay, talaga arumwaran ti kinapod no, Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karimlakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaakmatan kan ka. Tunggalag sao ka, kwarta, kwarta, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinatan nga roda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni Primo tanauma akon iti ugali na. Noawan maitad ko akwarta kan kwa na apaan na. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikaso iti sari-sari store ko, katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak maten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko, gapoy ti panang pupuwersaken ko na idi amang tadi ti kwarta kanya.
Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko. Kat nagbalbaliwakon. Lakastan, tigayem mo, Paula. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos, para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagaya, manipod ka ni Kabsat Elvira saan napunwanagan tintay drama, amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, agpada kami iti inak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi. Awan balay mi, iso nga gababang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak, iti balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda ti bilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Nasaya at ngaroon no kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di, sir? Isang mo matilugan. Sir, nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Kaya't ko amam mo no asino dahi dya babae. Mabit lang nga ron, sir. Tayat tras ko tilugan. Ano ti maday-dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod da ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kit ditan nakapudpudo. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudom, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuad da agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan pay, sir. Nasayaat nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pay at kape kayo. Saanan? Alda nga minapatagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agya manak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino, dyan ang ituludkan ka, anak ko. Sir Anton, matinangag ko nga nagan na, dyan awag dyan driver. Nagpigkat mo, ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayam pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kursunadak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall, hinton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kinkuana. Naimbag nga oras mo, Elvira, adto iti pasarabok ken ka. Ala, da kayo matgayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko?
Iso ang nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Katsapay ko ma, tadapan na ka ikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton ken ka anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga maikasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal di kasar da iti asawa na. Di uray di na ka ikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo kumasayangan ti gundaway adimtengken ka. Alan anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Pagyaman na, Elvira. Inaklon na mutlaangan. Ay, ayatan ka unay. Ay, ni, ala, anak nga arak upan kababain ka dagiti aglablabas. Ay, pasensya kan. Maragsakan ak ngamin. Ito ta inaklon na kon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mumutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wan, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayon nga ginay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Wan, napudpudaw dyan. Amangan mo't no napudaw laang. Makitam daw no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir Ginga? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging kain to madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang. Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot ken ka anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka matlang. Ay wuna. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Otoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jarwar. Agindoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportara. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka Elvira. Agyamanak nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na. Manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayam matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyakti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta na ijay.
Ay, makabanog tag shopping. Kayat mo ti Diyos, nanang. Ay, uwan man. Manang Hilda! Umay ka man paiptoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti, madam. Anak ka. Uy, tangay watiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparamid yo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day tanaang. Wen, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Uwan na. Sa dinutin na paran ni Elvira, nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro ruwar dagi jadwa. Di na payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat amadisturbo ka. Basta makaturog ak. Gundawayan na magtirumwar. Adda pa panantain ton madamdama nanang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, bak nang tamot anak ko. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubwat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nangan. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakila kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak ngamin ti kwarta iti drawer mo. Nagusosaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itid kukin ka. Eh, kwa, pinadas mi lang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagnanayon kat napigsa ti negosyo? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkip di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod matiliw-liw ata. Ni, apa nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, ala, agida ka pa'y laang. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang tiyanak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon kin ni Anton iti anak. Kat kasaanon ngay no. Hoy! Ibagam kit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kong ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Ne, napauli magkamag.
Kuyugan tayon to ti anak yaw. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan Anton, adanton anak ta. Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakutche. Ni, Apay ngay akas jay ti Jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangkong amo Ngam, kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Bayat kundaginan na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutin niyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutin niyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutin niyo. Amok ngamin ti sitwasyon niyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaog yung. Maburbur siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak ang makaputot. Sir, Sa anak ang makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasari tayo lang ni Ma'am Elvira, Kumprontarin niyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Apay, anaramid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Apay, alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yo ita, sir. Diyak pa'y napapanahon ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapasngay sa kaaktuag desisyon. Lalaki ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga rod nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasngay ka magdaya, ay. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, naglok, nagwapo. Ha? Unraw? Ay, nakaiayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay ditaw. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanday di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong jo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti manguba iti ubeng si ka Noel. Kan, apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino a talaga ti kaing ingas na. Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel a driver. Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpukon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide.
Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan namitlo. Namin ado. Adaras. Ni, ako agpakpakuyugak lang Ay, di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnak ko nga da relasyon nyo. Gumnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kentap mo ibagakan ka. Sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nak iti asawak. Tadyak may payan iti anak. Kat saan la may sa doktor tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamot nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unaw, ipadiin itis tayo ti ubeng. Ha? Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Tayo kuyog tayo amapan agpadiin itis. Sorry, sir. Nailaw anak. Pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itest tayo. Aklo na kung tagpaiso, sir. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Daytoy ti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isumula ti kabalak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Ngam ti agabang kayo malain. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang aruden ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang amin. Uray ko manubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot amamirmiraot. Ay na, adaitan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, ag-ininayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apagnaudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak man wag sa pool ka iti pagtrabahoam. Ay, Ngam arak sa matimapan mo si Napul manan. Abe nga nabarta ka manan. Kasamlatan nga kan kanayon. pangliw-liwag lang. Iti parekot. Bakit? Inawis na mga men. Hindi kumparek. So, sana natulaw. Ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Hindi ka gungot. Ay talag matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di. Di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kun kunam. Di tamat arak tin into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Nung kaya mo, di siya tagsapul ito yung pagtrabuham. Kasi ka lang ang timanggad. Ora jainam. Ibaga, tagsapul mo dito yung pagtrabuhan na. Abay, gaputa bakitan, saan ang nagtrabaho? Naglalayngan yun ngay! Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay kasla kayat kun ti sumuko iti dayda gundaway ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Ingkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak kat kaasina nakaurnungak
Kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyo dito'y ilimi. Kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, ti kabsat mo gayim mo, Elvira. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kinikab sat ay misan napud no nagan tintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemari dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasliman ti kunani kabsat ay mi. Dear Manang Biyanang, dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to tasyak kat nakulnat ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolekyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsakak matana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, siyakla ang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan-ananang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayong matan-ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matanti garaw yo. Day talagayam. Pati panagbadbadok baliwak mo tan. Agbalinon adisente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay saanon, di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka paila iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngamsyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarag. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay may. Nanang, nakastra ka kon iti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Wen ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti swildok. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manan. Diyak agiskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Ano niya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno makapasakan. Wen ko mga rod, Uncle.
Ngam saan mo tan akayat ni nanang nga giskwela kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring mormanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapul kadagiti chismos sa atat tao. Tawaklas dagita atat tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa ken istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso amasapol at tanangak meten ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pa'y lang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapul nga iba inak di anak ko, mare. Anyamat na dyan nga nakatugaw ko ije jeep. Nagrugit je baduna. Apay, asino aya di nakatugaw mo anak ko? Jaglakla ko itaramang nagangdud. Kang angot na jela ko na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita ng dato uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglakla ko kadagiti mangup-upisin nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na aginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wala nang. Ala, Angel, in kay Giant. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito Tapno damat maitulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wala nang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanin tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kapsat mo. Nawatam. Wala nang. Amangan no addaan mo yung at trabaho, uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matjag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala Alaman nga rod, uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kami ijay balay. Takanayon dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel akabsat ko, uncle. Iso ang mababain na. Ay, wen. Nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Una yan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho na nang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga nanang. Anya,
Ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagko na amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalon di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaud ka lang dito balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan titulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom ama idilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga adan nobyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko? Padamula ka di a profesional. Sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbeng la padamula adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amom tumat kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional dyan nobyo na. Iso masapul adisente ta masangpetan na dito'y balay, No kasta, adan nobyo ni Angel, nanang. Wan, pada na profesional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga mayat, Ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti profesional anubyo. Taadayo mapasamak da ita. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayatken ka adi adal. Uno saan, nagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray kuma, ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. No niya ti pangadang mo paspasurot aklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kiasawaan na. Talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na, maray. Kasano laangan ti biyag da no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daad-agos ta dakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti sarita